Ubak Preston Tensong, ubalong National Vice President Jong Kaseng NPP berkumju uru Menteri Rang Bak Sembut Jong Kasakar Jelah. Habakan hak jalang election Jong Kaseng NPP apa Wellingkut, ulaong Bak Kaseng NPP katan Jekermen Mahaban Job akan election apa Soyong, pada bat kamdan jeng atatin AA bau Bak Samnin Malyang onlong UMLA Bak Arpenyau Jong Kaseng NPP. Susu habakan hak jalang Bak Preston ulaong bayaka sarkalai lam dak Kaseng NPP bat atau ya kan dikasokan aduk nyau tarik ulber ajar pulai. Badu kentu ya ki wepat kisang ki bele ya election apa sayong bak ne melam bak lasu ya ki pat ba mar bak kasokal ada ban thaw bak kemjuru ya kamang tengkal ada ban bu hadi beladap kam dor mang tengkal ka beladap. Susu ubak Preston ulaong bak kasokal kalamang sibun ki kam ki jam na tak samla balak bu kathong banadu kasam ajar pulai hadu ajar pulai bat kan penyok kam kemas sanak ngut ke samla kan thot ki kam sarkar bat kemjuru yiki kam shimen kailang hakaway pakaway ka unit pat ka sub unit ngindum duna ya ka arhajar sitek dengan scam bahaka khatlai terik uneu benai banwan lada piken ya ka total jong ka board nakane ka area ngakwa banyo I bangin yo lakum no ru nyau pausan persen na ka chispa kermen scam bangin yo ngayo I hangne ya ka kmat jong pi bat kentei bat senrang kibawan nadu ka do nut nadu ka mensim omsyu bansuan petkai lane banyawan lorni hakapor election nrei kane kade kapor kaba pipiwan da ka mensim gabas ngaukia ngan pergen mau kendiat nyau tarik ubenai balai ngia tau sorkar ngap ha nyau tarik ubenai balai ngi tau sorkar bat yau syabi bahe tam joga sekretariat bat ki arpo riungut ki MLA NPP usyabi bahe tam bat ki arpo riungut hadin ka khatlai tarik ngin at sa uwe bat uta long arpun nyungut bat uta udai uba deng samlin UMLA jongpi nang ne na soyong constituency habang yos ngau ya kejing keren kini kire urang ba nang ta habang adang yakai syadin jong kene kedara don kibiatu kana kibaong bawan kiwe ke parti kidang yanut hana ban penting ban pensbek baka NPP hana day ka parti ka ba isi ya kirit pa ngangakwa ban ong tangkaway ko kiwe ki parti nabar kidon rew teli ki parti san teli kide kiwe pat ki parti sengau bahasa keren baik tang ya gejing sisya nayalam bakla yaki pajba namar baka sorkar ngiladep tau haka nyau terik uneu benai balai bat kumangoong ya pi ngilak pentelun ya kakam jong karoi kapar bat kumju ru ngilet pas ya ka budget ke jongi kabengi ong ni juyadon kan ka budget session ngilai dep pelong bat hakan ke budget hapo kejilam jong ukonrat sama bat ubadu presdun ngakwa bania tu syai kedar ya pi kidon katu katne teli ki area ki bingila bu kerpang kabenengkong dei karet karyang kabaar kapule kaputi kabalai kadai ke jaka sumar bagi kwa ban penbit ban penbiang kabasau ko baong usamla menne ka target jongi ar hajar ar paulai hadu ar hajar apopra bangin penyo ia kakam sorkar batru ia kakam lajong kumbasan lak ngut ki kun samla kata ka kentup lang ia kakam lajong bat kumju ia kakam sorkar kata kadai ke target nakaliang jong ke parti NPP